Boleh mengancung dengan baju long pusan. Bulan Ramadan kan sama dan budaya. Bukanlah bulan melele pegat makanan. Melele macam hidangan wateta buka. Sumpun urapah limang lalai pebulit. Tepung pegat kuih boh rorom teman buka puasa. Sumpun urapah limang lalai takrut boh. Timan temayang hansep teman uku degu mita. Kanggu blabah jo. Si tumpu ada ngan timpan. Tape ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana. Tape ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana. Kue mutempo punoh ploka punoh cawan. Lengkap makanan gehidang di atas meja. Di musuh tambo kata dulu buka rijang. Lengkap makanan gu cukai gu miraba. Letak gu bajong kue propika habe tare terawih pikahan pulam sembahyang isya. Letak gu bajong kue propika habe tare terawih pikahan pulam sembahyang isya. Akak gu pak bau gelengku batok menjanjan. Geramah santan misi gam sibo lagona. Bagu du budong kata toram tu pelah pinggang. Kaang bengkang sebab barang puja lagona. Hetan bapegan kue bapu teh pika tare. Terawih pikahan pulam sembahyang isya. Hetan bapegan kue bapu teh pika tare. Terawih pikahan pulam sembahyang isya. Munyo lagenyan. Puasa tanyo hairakan. Kali ke Tuhan tetapi pun turut hawa. Kali ke Tuhan tetapi pun turut hawa.